ole tuntum video chu zona le chana pakhat chi garon ti dona zona zo tu te chu LH ralte huang lo le thlenglian October te an ni a an zona chu kali India in ral thuama nei that a thup tlat chanchin hi ani a heral thum manga India in aruga Pakistan sipai voile khata za somthum chuang fe a thana operation white was te karon tar lang don ani kali ral thum chungchang le operation white was chungchang hi India hian mi puine na apuang zar lu tuklova kali ral thum hi thil them te takte chaktaka angkal tirna particle accelerator ani a kali lampum chu kilo ampere linear injector tina ani heral thuami Defense Research and Development Organization DRDO le BARC Baba Atomic Research Center tetang dunin an siam ni in kali ti hi adum tina ani a Hindu pathian pakhat thina pathian entirna ani kali ral thuam hian laser beam angchu akap chuak lova electron pulse chaktakin akap chuak zo kani kali ral thuam chanchin kan soima hian operation white was dia an soi fo hi han soima support ila siachen ladakami khovela in dona mun sang ber India sipai le Pakistan sipai te anin hir ngauna mun fo hi vurlo chu mu turawang hle a temperature po -40 degrees Celsius vel ani thin na huna hian sipai ho pon khovo thi an mel ma pakhat ni in khovot le khovot awanga natna om theilaka an him hi an ngai poimo ber pakhat ani hengmuna hian sipai te hi an choya tha in zute in khaptlat ani a he sia chen hi vote le ma se kan ram sipai ten om hunang khur ve hi atul tlata achan chu he mun hi kan chu san vai ani chuan an huailama Pakistan army om te hian anron luawat maidon ani ti chuan India ram chung thui tak anron mu thayanga an du huna anron bei thaina chansi a thale don ani sia chena April ni sari kumsang ni sompani khan chetna na satak athlenga jingkar darnga le minis somlia na sataka vurtol avalanche athlenga he vurtol hi an na samai mai khopa vurtol chakjong hi darkar khata kilometer zathum vela chakin atol ani he vurtol hi an Pakistan sipai za som thum chuang fe chu anom na kem zong zong nen vur cha tak meter za vela cha chuan achil taveka Pakistan lam hian ruangzon na hi an bei nga la khuwa avo ema wangin a boithlak le bok November thla thleng an zon nuwa classic khovot lu tuklai hian a zon na hi an chol sana October ni kumsang ni som pathum alo thlen meu chuan ruangza somthum pathum lai an hmuwa kumkhat le achan ve chuang fe ruangzon na hi an thokani chu vur tol hi atlang puin chhun pachanga ni salu tukin vura em tuya wangin a thleng thina vurton tam tak chu leiminang deuh hian tlang hnuai lama atol thlata thina ni ma se sia chena jingkar khovo laya vura ma a tuiri ngo chuari nomlo vur tam tak atol na chan hi engdang wang ni lovin India ral thuam siam kali 5000 system wang nia soi ani he operation hi aruk theyang bera kalpui ni in research tam tak le planning thatak nei ani a India thlona lian pakhat IL-76 a an vuah nuwa an modify le deuh hleka Mirage 2000 le Sukhoi 30 MKI jet fighter 10 thlona IL-76 hi an lo veng him rem boka he operation an plan lai hian team pakhatin siachen map le leilung dan hi an lo zir chiang na sa hle bok 3D terrain mapping te an tipota an kana lai turmun big trigger point te chu an threchiang ma support ani chumi nuwa kali 5000 system hi IL-76 thlona pahnia an vua he an vuana hi siachen atanga hlave tak ladak thlona tumhuna ti ani chumi nuwa IL-76 thlona te hi Sarasua airbase a tumtir le an ni a hengla hian Air Force Commando Garut te hian nasa takin an veng himani April ni sari kumsang ni som pahnia heng IL-76 thlona pahni te hi siachen lampanin janlai pel jing lamdeu towa an thlok chuaka Pakistan Air Force au che dan lo en thaturin awex thlona po chuan siachen borvela mit alen reng bok Mirage 2000 jet fighter parukle
Sukhoi 30 MKI pani te hian ama de watangin helai boruak vel hi an lo en dik renga achan chu Pakistan jet fighter 10 siachen bul hi ron thlo nai lo se an du ani heng thlona ho ten an tui al thei pai an man zo mai lo nan air to air refueling ti thei thlona po an thlo tir ve a heng IL-76 thlona pani 10 siachen an thlo thlen hnu hian an thil tumna point takte en dikin achunga chakwak lawa thlok chungin kali 5000 ral thuam chu an kap chuak ta a heral thuam hian po waranga em a linear electron accelerator chu an du na point taka chuan an kap chuak ta a chunglai mun vela vur chu na satakin a cheloya vur chu na samang khengin a tolta ani hetian na sataka vur tol hi mi hring tan chuan lodan chi rual ani lo anwaya Pakistan sipai kem om chu metar zalaya cha vur chuan achil tarup mai mi za som thumla in nunna an chana Pakistan chuan India tia aron pu na samaya Pakistan newspaper te chuan meteorological department data mangin India chu heng siachen huna Indian army te chetlat na satlu tuk wangin carbon atam pha a chu wangin solar radiation ana sat pha wangin vuri atol pha ta ani anti ani na taka chuan India sipai te hi heng vur tol na tang hian kilometer som panga vel de ya hla an omani India lampo hian he operation white wash si official de win puangin kanti ani lo antia zona omle thei pakhat chu he kali ral thuam hi nga tinge IL-76 thlona an vu kher tinge leilama tanga angka mai lo ti hi ani achan chu a khol ri le vibration in India ramlama vur ati tol vepal a hlaoma chu mai baga he operation hi aruk thayang bera kalpui ani wangani zona dang omle thei chu ani lenga tinge chunlam ni satlai nan ti jok lo vur tolpo naturalin a thlengna satrin lai ani bok nen jinglama an ti na chan chu chunlama hian boruak chunglam le hnoilam hi a satdanai nang lo thin hle a abi king vur rama hei wang hian an du na lai mun kap lovin akal koi ve thei tlata target point takang ka thel ve thei tlat awang hian jingkar hi an thlangta ni na lang vai ho hian heng idea hi engtia nei mai nge an ni kan ti chuan kumsang ni pakwa khan Jammu and Kashmir a Jawahar Tanela Leiver Kongkha vurna sa taksur chuan a chil phui veka accident engma omtir si lovin rang takin vur paidan chuan ngai tuata a DRDO wa laser science and technology hopon na hi an ron thoka truck nunga kali ral thuam am vu po chu vur tatling nur chu ka tuina nan mangta a research and analysis wing ro officer ho chuan ngai tuana thar nei ngalin vur ti tol avalanche siamnan aman thei angem ti te chu an lo ngai tu a hei wang hian kumsang ni som pania thil thleng hi aron omta ani siachana an operation hi a hlotlin em awang hian he kali system ral thuam hi mi puinol puihriata an puangzar du talawa kali hian electron pulse chaktakin asiam theya microwave chaktak lai pui ang mai ani energy chaktaka kap chok thei ani a India hian kumsang ka zakwa somriat pakwa tangin heral thuam siam na hi a thoktana kali 81 an siam ma sabera chuan kali 200 kali 1000 kali 5000 chuan a thar ber kali 10000 an siam ani kali an siam chan ber nia soi chu mel mate missile ti cheturani missile a hian GPS inertial navigation le missile chet vel dan tur control tur hian electronics tam tak missile chunga hian dar thin ani a mel maramin India ram lamhoya missile angka pani pon India hian ground radar le satellite atangin lo chui vatin mel ma missile te chu kali 5000 in emo kali 10000 in emo pulse angkap chuakanga he pulse chaktak hian missile chunga electronic circuit vela energy chaktak transfer in electronics thil ho chu atikang chevek mai don ani hetianga mel ma missile kali in alo ka fu hian mel ma missile te chu atumram kap thei lovin boruaka apua ke mo leilam emo tuipuya atla thamai don ani
Thataka India hian a develop thei phei chuan air defense chang kang lu tuk ani mai dona mel ma thlona ka thlak nan po a that hle rinom tuna India Kali 5000 system hian gigawatt 40 energy zungzam millisecond 100 in engtar ka ta po akap theya mel maral thom chu ati chhene ve khopang le kumsang ni som pania po thataka na a tho thei chuan hei aya powerful jok le mundanga son zungzung ol sam jok hian India hian alo siam le reng chuarin om tunlaya China ne na kam boina po hian enga emokan man tangkai thei chuarin om bok hei hi secret project ania wang hian a full detail hi official takle adik tak hriathi a har em a indo tak tak om seng chuan anon chop chole chuarin omani Pakistan kan surprise to a China surprise le chu cha kom hle ani July ni sompali kumsang ni sompariat khan parliamenta Kali 5000 system ral thuam hi a tak tak nge tak tak lo ti zona a oma ma se defense minister Manohar Parrikar Khan hemi chungchang hi a soi du mi lo ani kha Manohar Parrikar kha paraurum ve tak ka ko ve tak thil soi ve phong mi ani a voi khat po defense minister ani lai khan Kashmir hel chungchang a soina a Pakistan in hel hau an support lata India sipein nunna an chan pha reng si ngatinge India hian hel anei ve lo hel Kashmir a siam ve ila hel le hel in beise kan sipaite an himjok turti media a asoya he tu hian opposition lam atangin kherna na satak adon nuwa Parrikar hian athu soi hi asut le ani kha chumi nuwa Indian Army ya ral thuamangin anda donem ti zona po changlovin a thuklat ani kha ral thuam secret ani awang hian mi pui hriata officialin an puangzar du lawa thren khat phei chuan a om tak tak lo te po an ring hial ani Kali hian that lo na anei ve a voi khat ka chuan hu hian charge le phot angai thina hei hian hun adu hle ani Kali 5000 hi ton somvela ritani a Kali 10,000 hi ton somni paruk vela rit ani bok hei wanghian ken kwalvel hi boi thlak mai theya zangzo ka siam na hi angkal pui le me Kali hi indona huna ral thuam tak tak anga mang tur chuan hun ala du deuh mai thei ma se hei po hi vai ho hian an thuptlat maya in hialna tam tak bo a om thei karing achan chu official takin thu a om tlat lo China kanan India hian aman du mai chuarin om ole du tok don to maila ngainom te ilo ti ve ni chuan khongai takin like le subscribe kha ikut zung pui moi tak khan min lo me sak ve ram don nia mang thavek ule